na ko misha na ko asori ba no ojina so dem ye bom pai no by 1 year na me fa red wine na me se rade ni po fad no mayade a obi antimi nsa amana no so awia bosi ya mo na awia hwe red wine gu fam ara kasae eno broni betu di say ye case betu ye duabo na edu aso case na su duabo o de be ba obi ka say wo bitadua nipa no etu ebe ye no eno ko yi twa no twa be ye no ne to bibi before step ayi koku epimoja sa 1 year ontimi na ojina tenten na for no abefa fon so aye me boni and so met maka say almost nipa 95 and the day bi omo fun nipa 5% pay. Yes. Wo ya papa ma nipa. Yes. What the boni na tua woka. Oh yes. Wo dia kuma pa o, what the boni tua woka. And it is so bo. Dia boy so hwade e ba na asesa nipa omo ye innocent. Etu kokro bi ma ye modua ho. Kokro ye modua ho. Kuma se kra ntimi ko bodua ho. Kuma se bona se otumfo hu a obachi udedua. Enso next nipa ye dey e bodua. Because we say Christo no ntimi insanity. But we abodi betima sanity. Eti for na do for mo hwem ye kasa fa dua bo ho na ha ya Attention TV mpacho subscribe na share channel no onsa ka program bi a share mo obi no obi hu say dua bo e na so for check on so de ogi dua bo tum na ye adwuma yo Bible mu nti dua bo de ono odi ankwase asem na so fa nsuo na okogina nkwantana nso ana okogina bola so a so ye bo dua bola so yi menia be bia nyame asase wo bia na your points by points to points a obo bitua a very quick nti me pese se bola so ye bo bitua be ye na wiase wura nyina adeboni nyina ye bola kitatumi pa abia wo wiase nyina ye pia ko be bola so yes e wo wura bi wo ko bola so na wo e dey obi o ha me bia no udi agora me de ko bola so akoka few so woni mu wa kwa nkyere ya me oh so for say since what media ye ti ase so for ni ma men ka se bi and one was the day I think Friday na no pa na me tie FM station bi Accra TV tie for TV stations are those so mo nyina ya ade but I am tie Accra TV mami so for ya advert oh am fa me ho me ka no ko masa me ska masa anya omo minim wo mpo me de maso na tie me so tie me ti bia mo de aha aya Attention TV ya timi me fa another advert na because advert na o ya ye na advert so station no okobo ndi ba ku mienu station so a na ka say o advert mate na de ekwe ni o mate minia microphone no mo ka anopa na maso ahye me kwa ye wakwatia me amenya kwan mabrabo menya kwan pontie nsem etwitwa masom na DJ na not so no na o interview man bi wo Kumasi ni dinu mi refi MPP for kwa ya omo aye bi last week ye omo pani bi so ya nti omo ko fa forms so forms papa oyini bi wi asante ne na ibi wo krono omo etie ni nim last Friday twam in week no omo yi ni Thursday no so ya asante ne nkraba tani bi na sa guy no kwa o de bi asante no okwe meeting Methodist Pope or no calling chain o metie no okoye no interview akwa we your friend said no say John Mama appear stadium na mani apre ma just intimate interview o John o ye no say betwanity asofo na ma wiase say enokura ye ntumi nka asofo no masa Ghana baby adusi ebetumi agisa asofo sore asofo sore na ayemfo sore yenka no sese no asofo na de ne yeso yesenya me enyu ama ene Christosum asai na wan ebra na duabo ho ne de na ni pesuru me papa onyini pa
me papa kwadwobudu onyini pa me fie abosom ko a me fie obi onim suhuma yite bia ayite onim konfu jachebia abosom gudem wontumi ni sa agro nsanya maniama no obi ko masa o ya ni ma asemi o ma se mako ewurade na yese o chichi se yani duabone abosom nyina ma ne rating amen ka sembi cho se wa fa Kristo ade o wiase abosom fie bi ebi ewurade fie so ase na ewurade fie no yan ne te se ne abosomfo ye no asase ye ka no kura se sofo se wokofa obi yire a obekun because Bible onye Solomon ka kire se obi ofa ne yonko yire no ni ti ase na se yanya ne hwe kura ewurade aboni dua so ate tio se dua boy ma me yanka kure me same Bible say so obi fa ne yonko yire na se yanka hwe yankire na ewurade aboni dua ahemfo na betena se so edi sa awaresem no ahemfo betena se edi sa awaresem no omoje mpata de ma okunu na ma mo tena se di asem no mpo no da ewurade betena na konwam te se ne watena okonyam nsa dansa yam kura sa ahemfo no kura wan fa ho tototo ana no for message wa akoto pa na wodi obi yira ya hanam mesramen kobiu srabon facha obon wodua nkobiu masa ye wade bi wo wa enye se wo kobosom ho wan kasa na wabon wodua sa unim se papa yi mami otesto oton ade unim ya bra boye enkosi ye mpa no kore na no pese o ka no kore so abaye ni patanfo na no kore ntunti ne abedi hwe mrante ne nkatasi ya boboye ho dua Jesus me ka se bra ye ko school ne asi ye ni ate masa ye ko school edua wi a na nye ye fort efie sika ni ho masa ya brada o sika ni wo ye fie bra se ne ko school me kai etetere koma ye ko school a bo friend ne akutu na ba ya adwunum se ba bi wo ho se ye ko ne edua wi a ye ko di diska nti ye ko ba wa ye twen krofo be ku ma me so bebre ni afa chance se ye ko gari na pa no wa oto se modos nti ye ohun ti ye wi ani asore ono obebisa uskanti no akoma ai aka me balance o mama he sa time no ye kan 1 cedi aneska e di consequence 1 cedi ma 1 cedi no hwe wa ugina wo na so man 1 cedi na wo to sen me ka na bia musika nyina akoye sere mienu na so balance me nyame ko so budi asaba ba bi kasa bi to njoano ebra na Mesmo school sa no na ma bi to akole sa thank you no ko je a wodo so neja ba fa so na ko ba bi ya ni ba na wo di wi ana je so ba fa wa atam se fa wa no hu ye bi sai na friend ma banku na ma banku so di fa guru so bi o wo di je no ya ni pa na to mo to ma fa chi the way that ko ko di na bi pese be tia I say eh odi asembe ba aka asi o ma miska ka bro kusem o de bia bedi maduane na utua wa hu first bra o monitor na we na ye wo school ba yerefuo na ba yerefuo no ye ko yi hu na ye yi ba yere na firi ni aka nwa gu na akata so na ye school head master na de priority ya e ba so bia wa kutu ba yere bibia no so the primary si from a aprana bebo ma nipa odi ba bia obeja onan sa bebo so na afi o kai school for it yesu ba yesu ye wi akoton na ni nyina mu Nyankopon de afem ye sa nti o de afem ya bedu sie no so for wi ade eguma ni mi sa wa ya made na ye me ya na me mpese me kasa me fam ye nsa si na ma fa titiska na atwene wachi no me ensa ka ho na me de ahama tuntum abom na me de kɔ bola so na ma kodua bola so sika di sika e bi nton se buta o life be ye Peter life e be Peter engineer ya pese ye chete phone ne se so for me tie un sama na ka
esi a woposi wo se wo de wo ka kra se Ghana fo ene krono akosoro e ba yima wo akachi village bi omo den wo nyino omo ni mpuma wa no okay ana bi so say na ade kura no ntuntum ni ya omo se ntuntum ni ho na de tire omo dan ne pu ni wo se oh ye wiade na dan bia no ya draw ma me water symbol atoto ho the whole village. Thank you. No mo de no mo jini ni se wo be wiade ho ibobo duaku na edu na pa ni pa be wiade ya mo be di ho asem wo e ho no anya sem ketwa eju ti mi ko obi afum na ne brother ne bi hwe ma sase e da eseman kase mi pomi so me to care free ya be du ho brother ya ofum nyina owura be tana ne nyina akọ akanfo na esoso ni ama bi so akanfo onwa be twa brother ni nyina akọ ba akokura wunya na dia ba akra bi woni so brother ko abanye bi ko na yetwa eso tetebere no wontimi nkofo bi aduane sa medasi wo mo se biabo afa bi eye afa bi enye bele esi e maka na fo hu se ano edi nchene edi meko ekitetu wa ko fa ba bible say tekrema yoja why that woman ya de tekrema jato so ma men ka se mi kire okoso aduru ha ya okoso adura minia enya se mo da fo mo so aduru boys so aduru omu wia aso dem omu instrument ana ka so be wia ma so aduru o be wia me di so onso ko okonfo fia ontumi wia ni nyama nyina gugu anto aso to na ebe wia yo ebe wia godu ebe wia ni chikoma de ni titi enya krom anto ade na nya krom fo papa amu firi wa nya krom fo papa krom fo bia ni obekọ treni akasa me ko wia anto a within the oman kasa na because oman wini ni amesiti so ni ayakeka kono ye bre no ya ben na me kan say eduabo last week ni yakasa say eduabo ebo dua esi etumi dane ba bia se tira bo no honest no ebia obi abomdua kokuma ase akobomdua abomdua so me maba sofo nche mabihu say eduabo na eduabo no sofo no pese dane mame ya no nte oyere ne mpa ba keke be dane dua no minia eso ayarsawo bible says mumu bi yare a asoma na magina sa asom penfo no muntwa no nsia na mompai mu wi a momfa anointing oil no nsa ne yare na me wade be ma monsa na mode sa ne yare no ayememe nsa minia se bible ka we wi a o se wo sa yare afa anointing so ajaje ya kan duabo a anyi nipa nyina ne tumi sane duabo de obi atumi bo masa na me kan sem bi na ye mami wi sase we na meka wasemi ene Ghana for kra na soso niama bi so se ye kokota wo akokota da unim ni ameken yan ye se agi Kristo adi akofa Bible cross na edua bi bosom niama bi dia aguo ye se asema wo beken be didase na fa so for na ji se koto bosom na na kona ye adwuma de enye bia bi keke na mo de ko jamba mo de yesu maza because Bible ni adwuma anke yesue omosue ina se asema me beken meka no kura turodo enzo be wi na no kura bi ye ni Bible de ninti na ma adoso no se ukofa ansa no bi beja Bible no no akofa nia represent bosom no na onim se na asem no no kura wom anibri wom obi anu obekokota obeka se me fansuo we me de se asem no nya no kura nti ya Bible no ye se ajaye ne na nti no afa Bible no de se ne yamfa na me pese etefo bi se nyina se obi bisa se nti so obi okwa so obi ye ne bone omodudua na min kan kire se obi ye obone a bonedua ana me monedua min to min ka
enye se misuro mi nsura de na mintumi nka kire se enye duabo nyina ne se obi akogina kwa ho gwata ho nsuo ho abo odua o enye ne ya obeye no yes ade obeye ma ahye nipa no kura ye duabo obi wo wa ompe ne wasam on kanwe betoka ebenyam asu nipa nyina ya pebe sunsuma ti obi mu no asu obi ane ne de nti se wa kanwe ankyero no oji pene ko mu se asamato anya ne ebeye ochira ene wo duabo a obi de bibi ahyense se wa bodua ono na se nyawa ye kone akodane so atase sa de ni nyawa ye ba o se me ko gota we ho ana me fansa me fa we na me bonu dua me kwa hwe western region krobi wo bogoso side wo ye fra man so etiefo bi fi wo no nima papa bi of oya central region ni oya fantini oware masopen ninni akofa obi teteno srako aya chinye sa na sa tam no na lete gina mu paase antoa o gina western region no se we sure se sikai me say wo so de amame a antoa nkumi lete bosum akonodi ye friend akonodi nkumi sa won fa ma me so na wo se wo de amame a enkum na akonodi enku sofo ano adwo ana na anonjoy bosum anonjo but ya wo akonodi mani free ya me papa me so apani na okoma akonodi sani o be me yeah etino akonodi ono na bra bon te say sofa Christo somebody time ye hu senia esiti eseyade bruta no ono tete na meken ye obubi ose enku wo ne wasefo nyina yeah enka ba kumpo you say akonodi pe akokofita yeah o man akokofita say wo de wo chi akokofita kekempo na body din say enkoyi se mame ebe kwa akoya ma na ne ameka na se tam na ya bintia se Yesu ama program baby ma Yesu ama ono na akonodi uko ha insure kitwa bi o be o peti amo na akoko na ba no de bro ni fia bro chire be kom no Ghana hu ba bia bro ni fita ya akonodi hu ba bia akoko ni fino mu nyina aba fita ne eye red natural awbeko na ewo ho etino etefo ne adofo aha ne yakasa fa duabon ne yaka ne se okọ asori asum Nyankopon yie sum ni yie na twe ho fi ne mfata ho ne mfa nhyira mrewo no twe ho firi ho na mu se wonim se onkọ asori nso na abesum bosum bia bodi abesum sum ni yie na sofo a kire ne se ode nyama bia ho mfata de kodi sa admi no a manka se waben because Paul kraka so Paul say omuku e da nso ansa na obi beku a wunwu no innocent yes etino me ametie odi fo kwasadwam tena modwamu na medi dwumadi ho baba eye obi osomase ya University Foundation na eno kire se Queen eye adea oye special edimi sraw Queen eye bibi say cake meat pie pastries all kind of pastries message also be able for Queen number is 0548 3029 85 0548 3029 85 Queen number no friend na only ni na say be up cake be up pastries be up say wo here a nice aduane be nice one be na rich na you make you a good service na na make can say me am say be the prophet Eric kwese twi nkwantana so abisa na etran na se Yesu ama ye behwehwe kwan a monsamfo e confirm accident e mani sie na ne na wotwene ye be wa afedi gadochi ye be ye e wa afedi gadochi mesra obi yes ade na papa de ko jan to nsa enne ye ko jan da enne e ko jan da bosom ne ko bosom na yesi mu no ye den e ko ye be wura machi ana so machi ne be wura no ye be wura machi e fi sa ne ya ko wura machi na ye ko jan da bosom ni be pia hwade e be ye ho ne be ko se moja na se ahonhom eye adwuma
nti enum no efi saa abiri konyina ese kojan na wusu na match ni mu anso ye be cheche ni nti a ese nipa wusu ade kokko na unkosha atare bia kese wusu ganet ewo match ni mu na ye hwe atumi a honhoma edinkun ewo din sa woso ewo mu ni ameka na se Attention TV ni jebere na hwe nkwanta na so bi sa onsa ka fa bo bi osu nti na be hira aboa me am tell dwam my telephone number is 0543 419160. My next number is 0553 40 1462. Ebi ana ohia sofo Okyere nama mame mfama ona hyenenso 0243 80 7500 0243 80 7500. Osofo Okyere nama no okaswa odamuzama branch ano ewo kaswa tipa junction ni ameka na se hwo hu yi na osombo because Attention TV to bo ase na di echi na be yishira onyame kan ho bye bye.